Karbilo charya song inglong po ningkan isik amay pi ingdeng po kep kechok sertalin kapaman po. Arvi herai la pento mon ke thepar pi gajok ki ong dunga kulat kana hok dun. Muthadea long child marriage awareness ajai mek ki bipon. Aprangsi birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba birta long pen samyu jang terang pi non arjui kha birtang tompen. Karbilo charlia song inglong pho ningkan isek amai pi ingdeng pho kep kechok sertalin dilai khorsing terang jutang aklam along paman pon. Kedamtang aruni pha isi pen pangcheng pong si aruni pha hini kechok arni ada porphai ner kebapor karbilo charlia song amai phu thangsing timung ari dengpen Karbilo charlia song inglong pho alama pangjar pon. Lapen karbilo charlia song akong chunbang budho terang penja pondin si. Karbilo charlia song along klembang phubang phi karditang atumaphan chikimo sai chitame dei po. Lapen por phaiser ke bapor karbilo charlia song amai phu thang sing timung pen mai chepahem pu pong si mai chari pon. Labang so amayalong aluhiaman pen EM Richard Togbi, Borok People for Human Organization, Tripura Kongchunbang, Anthony Deborma, Director of Central for Studies in Karbi Language and Culture, Longsing Teron, Locharlia Song Pen, Nagaland, Manipur, Dimahasao, Karbi Locharlia Song, Breakjam District Pen, Chetong Nusi, Karbi Locharlia Song along Inglong Po, Ningkane Segamay Pi, Indeng, Pokep kechok sertalin katalon nini kechok ani mesen pen pacul po. Hidipi pen sarpin po tisu karbilong rebirta. Campaign declare pon non tek an ke tek pon lo claim pon bom lo la pen. Awal sai made nitung akimi sami tek pon lo. Jom si KSA akisun kitu galo. Kecirap kecito tu nabe, hempek kah penceng lok, border isu penceng lok, kape ka ghotona kam pen, problem doan pen jok sami, kese arjabdun thiblo putangte, itu kicun pon awar sai kata tek pon lok. Nili Karbilo charlia song ningkan segamai pi ningkan phokep ki pleng. Pining dat nilai hawar si tabang so khorsing terang pathu aklam long si pathik pon lo kasi patumi aru phai si pensi tabang so mai ke cheng si patumi bang litum la west karbing long east karbing long ma tokno ke doan delegates tum hani si reception lo kasi litum pining tabang so ni kan kep chok ni kan segamai pi long litum Pangrumpet pen harus sira chok kep ni branch report nang lelo pasi 188 branch nang lelo pasi on till date ke registration nang men lang pasi tabang su pangrumpet pen delegate sintum suri hini baki tukai di pen kape kahwar pen nang bom la pasi pini aru ni phai hini ani bang ke tum kecengsi asayang dengke lalu itu song alama kang thur pamu tang pen song alama puthak ke than tan tang song alama kang thur tang le pen puthot khai pharman long ria pharman phan kedam tum phan ka chikimo pon asayang deng tum pleng pasi non puthonil tum por bhai hini penote tum student open session tum cheng pon lo si hala bangso student open session ong tum chief guest ke Richard Togbi executive member Charles Autonomous Council Education in charge. Tapen dak nitum special guest do alang ni Anthony Deborma alang ni ke Borok community tuhan isi human rights along secretary general ani Tripura pen siwan. Lason taksi all Manipur student union pen tame joinang li lo. Lason taksi Naga student federation pen siwan di AJYCP pen bangji mate ini tum Eastern Naga student union pen bangji tapen di Mahasao pen tame di masa student union pun central committee secretary Pramit Singh Yung kami bang ikwam. Nasila bang so student open session kita especially la
student community tum han ko son si itum khai long ke parja tum thekji ma man student community phan itum khai phan contribution kon si pidun thekji ma hala so alam kan kon ji andeng si pasi itum student open session ko si hala bang so student open session long itum student open session betul itum tok lang la si koilam betul itum education importance ko pilo education अभी प्रथम ते मुनित की रेंज में कितनी जी माँ सारा बंसो education को पीसी कार्बिंग लोग मरे वेस्ट कार्बिंग लोग बांगा डिस्ट्रिक्ट में चिंचुक निदेश माँ tapi penana alam itu स्थान पर Runiphai hiniarni porphai hinia pormalompen hanjang langso hawar mati National Highway 39 ari hanjang langso weekly market lapen Dipu Road hanjang langso krongthom kachito katowar malom ki ongdung akulat na hok don rinti Lason si towar pialong jasemet heng piaru kaching lokpen ki kluhu bajok ke dam ke wangatum pinang anakatura cetong nang koklo. Tong sikot pen abang sot heng pi ki kluhu bapot cirap ceto pen warpong si kaching ton rui agari motor ke do anta puthot celeng pon thulong lo. Amuni da phai bai kan du ga bang kep le dai no bai ka chong da dam ho lang ku si du lak le de smartum school itu no pusan ta duma oh koridun ke non bang thom la te lai kitab buhi ka du da cham eluma cham lap lo pinyi dak nang litum hanjang lang so ha war long tong sikot pen na tumon ki thege bang nang litum ma hem ke ko son no hinudun eluma hinudun eluyo tumolang no asonsi kuridun loklo tangti ladak a hem a himari po men thanik jima akisar men sakhi tirang ke nang limen ke men ruptarong piti arong men ke da ho tadar tirang rong jang so ante nuwe ki do je dim kadu ko benda dalu manal itu bidala jenis ini kusi do tab jaman nang chot nang kok yo kela so hem kiro fonang litum ke ko sono nang litum ang pran cipajok don ke pajok don la pula aprang kilong don na hem so kusi si jok dam rut ya le yo smart pen a hem kela a hem pi masipu rup khup khangyang ma la pulo te pi ri horm hortar ben chinglok sang kadu benda cham lap lo bo cham elo te nang li hin pen MEC MLA siam phan kachuning rijialam thanigi ma la pulo yo chuning ri kang tong ke nang li rapte pulo nona ma ke smart pen ni tum ta ya tong tong thek thek na tong do pun na tong thak pun ne pulo yo rap chen pen nang li rapte pulo akiti rumhan chuning ri kang tong ke Nijang Karbianglong lakhasir kep amreng constituency arlu Jirikindeng police station aparlu Muthadea rongalong All Karbianglong Sorkari Gangbura Association a hinpen patirupi pongsi Child Merit Awareness ajai mek kibipon Kiti miti na paluksan laso yo ini si Central Committee laten dongkasar ko President Secretary lang litum na home rilo la sinik mo Justin Moya Lapen halada kedam tang ni phai krep horni chomang atum hadagara datum sai ka chutikia hormu kapan hok pi vegadim setami hadagara datum pen jelang pet pen kelang kacaria sai setami dengpon Lapen haladak ningkan hini sose aprang Assam Sarkar pen kibipon se ka jelang hemati sub center sa hemalong setami kahumridam Lapen ladak ronga sara tumpen pirang kia thengnu nangge thandun atengki
Labang so sub center long non puta doktor bilang non anta dawai muta long lelang lasi non prab jin pen labang so sa hemalong doktor nang toy vek nang jipusi hala dagarada tum non ke dubom autonomous council kit higiding atumo phan setami kachuning ripon padu jiri kendeng pen rensing teron karbilong rebirta Koniglo as penap nilitum social work a program pensi nitum visit program mate bordar along habar hapat along alam akam a program bangke non apurun ke nitum penap pensi ansi nitum pijut ponpo lancar lo hadang lokal atum lo nitum tikja tham lo lapen ke nitum pan ke deng kon mesen lo lapen ke alang litum ben sita nitum kisuman alam long pon lo lapen labang so lama bangke jitu Karbiang long akeja Karbiang long autonomous council akeja ake hai Dr. Tuliram Ronghang at team atum pansitan nitum labang so report GP ponpo lapen ke pini ladak muthade long sita lason taksi lahai hu farman sin nitum banglo lapen ladak ta bordar alam abang e kalite ma sita isi upulma puji la rong berong tha po alam pen ajoksi asap cheng wordo chomang atumpen hasia tumpen Sila bang so alam sita unan pen ke Jepang samje pansi dak muthade hawara tum sita bor ipon nang po lapen nitum jong sita akeja tum phan nitum dak nang nitum pen ka tham tang ka chimum tam alam an sita nitum palle ponpo lapen ke dak nang nitum phan muthade hawara tum phan ni li koi moheta chipulo ka chining rite kang ka lailo bihek thi he ka mumar tum phan lapen non ka ching thumi ke bang mi ke themi atum phan sita Pinya birta lansi kang ton lo kardom